Kerep tuku jemblung disit guys. Jemblung ke siapa ya? Lah jemblung ya ngerti carane inyong ya wadah banyu guys sing gede guys. Kayak ginang perjalanan tapi sadurunge tuku jemblung inyong tok ngebom disit guys. Ya biasa antri ke guys tapi ora dawa banget, ora kayak ulek dawane guys. Yakin cetar membahen nol ke video mau awan pas agi panas-panase. Singkat cerita bae bareng ngepom ya inyong langsung mampir maring toko obra-abrik sing lengkap pol ki guys nang Mandi Raja. Gue apa-apaan pokoknya gari milih guys, dipilih. Tapi sing tak tuku ya mung jemblung karo sikat ki jerene regane 85.000 jemblunge 5.000 sikate total yo 90.000 guys. Yang njaluk tulung maring bapak-bapake kon jiretna alhamdulillah gelem dadi dinjiretna disit guys. Lah ngerinyo sing jiret kok ya bisa-bisa gigal nang dalan guys. Wis rampung ngene jiret gari gas OTW balik. Alhamdulillah kinyong mampir tuku semangka disit guys. Wong anaknya njaluk semangka. Singkat cerita boy dilo boy wis gutul alhamdulillah mendarat dengan cantik ora gigal